na belap kitchener so nga zaw si na bon on ni pa tunin zong banui ka so chom la akon bu an ngai kitang te Israel Defense First then Hamas galgu bolhon ahen tang u Israel mili Hamas te khuna kun ahu do tolhan in Israel World Cabinet Minister Benny Gantz in haina lekha sepdinga ki gutna anai santan ahi achi sa Saturday ni khu achu Central Gaza mona Israel Army hon garhinga ki man mili mu do taina ding a hostage operation abolnawa Palestinian mi zanivel in thina atu uwa chule mi zakhat war ki tongkha u ahidan Gaza government media office station ahin phong do un ahi thilso document in United States President Joe Biden le French President Emmanuel Macron in akihudo ho ki papi na limna anailhon in ahi hinla EU lam kailen Joseph Borrell in IDF 10 hostage ho hu do na ding operation achil ha pinawa Palestine milham somko valentina atuna chunga hata in damna anaizin ahi South Korea ten North Korea te dauna a loudspeaker ho la khumna anei ki dung a hitai hichi to gun hi gamte ni gamgi mun ho a achil ha pi gun u ahin achi sani ho pabap sunga North Korea ten balloon phala ho gam sunga ahin lalu jing u le thona a abol ovin a ki sejin hi Mexico gamsung chi hwa pastilos dille ne sata a akanjuin nga sang asim in thina atu tan hi hiche thil so hi vanui za climate ki hel saladap guzu ho a hina bangta a umlo zi a hichi dille na tui hi ha ta kim su a hi tin officer hot a sejun a hi Mexico gamsunga ni changsat tui kan hi achi sa 2011 zawa pat asang pen a hina bana gamsung 90% ato kha in ki sejin hi Authorities on nga ho ahung uilha amon la masanga sumang tein ding in panhatain ala ovin hi achi sa Friday nilam a Jiribam a zatlanam ka a boina anaki patju tuni chanin thipla monolovin achal besing in hi hiju thua hin Manipur governor in CM and Biren Singh Delhi a anaki mupi in boina su lhap mahina ding a palna ding in hesa na anaitai alang khana Jiribam SP le OC aki khel in chule Manipur State Force tamta Jiribam a helicopter mangcha a thalut be hizing e Jiribam SP Agha Nasim Sarma chu M Pradip Singh in a khel ding in Manipur Police Department order khat aso in hi chule Jiribam PSA OC Inspector Haikruzam Deven Kishore Singh chu Inspector Sagapam Ibotombi Singh in a khel ding in Police Department order khat aso kin in hi thulut ki mudung zui in Manipur Governor Anusuya Uki in Chief Minister Biren Singh chu New Delhi a akimu pe in Jiribam thilso ho asai khomlon e Governor in CM henga Jiribam boina veswia agam sungdin mun ahoi theina ding a panna ding in hetsa na anai e chule Governor in Biren henga tuilin za mi tamta relief kema ho gen theina le ha satna veswia nela cha zauna a nitin Poimo hopiti inzong hetsa na anay e. Biren Singh le Manipur BJP President Salda Devi chule RSMP Laisimba Sanau Jawba chu Modi PM ki tip na kina zawding a nini masanga Delhi achi ahitawe. Het thay khat chu achi sa junisim gup nilha a ay mite chena in le hau in pabep ayn halzi uwa zat lenam ka abuina so chutu chana hi chilhazing ahi. Jun nisim gup ni ho in soibam sarak komal sing akum som ngalek ko athisa amud ahizia mi loi khat in ei mi ho in ahin hal u ahi hichiti lo mei nisim som le li ni apat ki holmo Jiribam phaito humi seigolin singson son of seikholet singson chu athisa a mei nisim som le sagi ni akimudo ahi ama zong hi meite ho thadin agin mo ahi nini masanga meite pasal kha athisa ki mudo zin mi loi khat ni boina ahin sempan ovin kuki pasal khat al larlen muangpu kumsomli vengnom ward number 8 dipong khuno Jiribam zong nisim gup ni a meite hidinga gin mohon an tha u ahi boina achal jing to kilhon a Jiribam district administration in jun nisim gup ni apat district pumpia kalfu anakoi ahitai alangkhana
Inner Manipur MP Kaitha Dr. Bimor Akoizam in Jiribam mi pile anay lagaw ho vembi na piding in state government hinga nge na anizin ahi. Lungdan la nuiza akhatsu atil sa May ni Simtum 2023 boina hong kipatnapat dalamol vesuizo talova kuki te daw na ahong pangzing Manipur CM Biren Singh Governor nun ngasena ahimpihin ichana thilpa ahin bol ahin hlutding hamti hi ahi. Kuki in P Manipur Legal Affairs in Manipur Government in Tinghang Kuki te Chenam Mun Hoa Development Zo se ai kha pi uwa Kuki te chunga khan set leng set abol na chunga National Scheduled Tribes Delhi President of India Ministry of Rural Development Ministry of Tribal Affairs Ministry of Minority Affairs Ministry of Agriculture, Ministry of Development of North Eastern Region hinga petition anabol ovin ahi. Hicha akunchun National Commission for Scheduled Tribes in DC Kangpopi District Notice and Pitan petition anakibol na achun Kangpopi District sunga Intel Village Road Bridge Hospital sa anading poimon ho zo se anakimin pain DC Kangpopi in hichi na to akimin pa zo se hi survey abol sa de details project report asimdi recommendation hi NCE donor or Ministry of Tribal Affairs or Ministry of Minority Affairs or Ministry of Rural Development hinga na to dongzui a athot ding in anakisay in ahi. Narendra Modi atumvay chana Indian Prime Minister ding in kihasil na ananaytan ahi. Hichikin achun Minister Somsagile nizong ama cabinet tha member ding in kihasil na ananay uvin ahi. Narendra Modi hi Congress Prime Minister Louis Jawaharlal Nehru tilo tam thum kizoma pumasa penzong ahitan ahi. Modi cabinet minister tha lendo anachu achi sani hua Prime Minister imun a nidan somnakhat lingset ki hauna ananay za uva tulut na anay zo batmu ahi. Prime Minister le a cabinet member of oath taking kin gunadi in Rashtrapati Bhawan muna ikiven na tichu 3-layer security anike koi in ahi. Delhi swart le NSCG team ho gui anhivin Delhi kopi hai allara umsa ahi nabana Hupi sunga no fly zone pondo anhi. Kin guna chun gamheng Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Mauritius, Seychelles le Maldives a kunlam kailubu hon pan anala ovin ahi. Congress Working Committee CWU in Lok Sabha leader of opposition Panmula de in Rahul Gandhi apa sa utakilhan in hichi Panmun ho lo de in Rahul Gandhi nge na anay uve. Rahul Gandhi in Bharat Jodo Jatra nizan lo hinta ananay zia tujung Lok Sabha election a Congress ho performance o hetin CWU in happy na anay in hizia hi leader of opposition zong amma chunga angap lau ahi. Hichi thu hi CWC meeting zawa press conference anay na Congress General Secretary KC Venugopal in asay ahi. CWC nge na thua Rahul Gandhi in amma tulut na anup na adana ahin laava ading ahitin zong Venugopal in asay in ahi. Hete chum 2014 na Congress ang hat mo apat tuchung bawhi leader of opposition panmun alo thading dinmun hung hibep hi achi sa kum samsung a hichi panmun kisan anachang zawlo ahi aji chu hichi panmun lo thading party hin sit zakhat la asom 10% anei ngai ahi 2014 le 2019 achu Congress in 10% seat ananga zawlo ahi CWC meeting a thulut na ni anasem ove hichu Tujung election a Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi le Priyanka Gandhi Vatra holoizia Congress performance hoi ahi tile tujunga vote mangcha ami pi thutan na verdict hi BJP te dinga political laws bo hilowa Prime Minister Narendra Modi dinga personal moral golal na zong ahi ti ahi. Dunia ding into so hichan in akichai tai. Tiso tha imukit ka ovin na bon un mang palit chibe.